Iyik Kur'an manilerinin Kırgızça kotormosu. Kotorgondor Abdüşükür İsmailov, Düşün Abdıldayev, Sadibakas Dolov, Sadık Gavay. Bismillahirrahmanirrahim. Urmatlı okurmandar, bütkül alamды jaratkan ulu Allah Taalaga çeksiz maktulurdu aytkan soň, Allah'nın en akırkı elçisi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat, salamdar, jana dualar bolsun. Kolunuzdardağı Kur'an-ı Kerim'den kotormosu Kırgızstan musulmanlarının din başkarmasında okulup tekşerilip çıktı. Kuday buyursa, jalpy elibizge çoň paydasy tiýet degen ümitdebiz. Kırgızstan musulmanlarının din başkarması Kur'an-ı Kerim'di kotoruga özünün ilimin, güçün jumşap kotorup, el jurtubuzga tartuu kılıp jatkan musulman bir tuğandarыбызга abdan çoň razyçylyk bildirip, galayık halkka paydalı boluşun Allah'dan tileyt. Allah Taala barыбызdy özünün süýükli insanlarынан jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din çыныgı ümmetlerinden kılsın. Sizlerdi tereň urmattap, Kırgızstan musulmanlarının Hazreti Muftiyi Murat Ali Hacı Jumanov. 2006 yıl. Merimdü, rayımdü Allah'nın atı menen. Alamdardı jaratkan çeksiz kudretdü, jalgız Allah Taalaga maktu. Anın elçisi Muhammed aleyhissalamga jana üýbülösüne salam, salavattar. Allah Taala ıyık Kur'an jönünde mınday degen. Oku, jaratkan egeňdin aty menen. Egerde biz bul Kur'andy togo düşürsök, anda sen al toonun büjüregen awalda Allah'dan korkkonunan jarılıp ketkenin göreteleň. Alemi, Peygamberimiz Muhammed aleyhissalam aytkan, sizlerdin eň myktyňar Kur'andy öýrenip, ananany başgalarga öýretgeniňer. Kimdegim Kur'an öýrenip any okusa jana, aga amal kılsa, Kur'anda görsetilgendöy iş hareketlerdi atkarsa, anda kıyamat günü atenesine jarıgı kündün jargınday bolgon nurdan tacı giygizilet. Kur'andy okugla, antken al kıyamat günü Kur'an okup jürgöndördi şapaat kılat. Demek, birinciden Kur'an jönökeyle katardagy kitap emes. Ekinçiden, ıyık Kur'an Arap dilinin balaga da çatkanda Kırgızça kızıl tildүүлük ыкмасында düşürilgen. Oşonduktan ar bir musulman pendesi Arap dilinin grammatikasyn eň başkysy kızıl tildүүлük ilimin okup öýrengeni da oşol sebepdi. Antken ıyık Kur'andyn many maňyzy, taňgalyşdуу keremeti tüp nuskada Arapçasında katılıp durat. Alemi başka tillerge kotorulganda oşol kızıl tildүүлügü deglik joýulyp ketet je küçün jogotot. Natyjada supsak bolup düşünüksüz awalda negizgi manisi okurmandarga jetpey kalaberet. Bul ökünüşdүү da, korkunuşduu da. Antkeni bul ıyık Kur'andyň manisin özgörtkөнгө tete. Andyktan murunky ötken alımdar ıyık Kur'andyň başka tillerge kotorulusuna çeşkindүү kadam şilteşken emes. Antkeni birinciden jogorda aytylgan oluttuu sebep bar. Ekinçiden ıyık Kur'andy başka tillerge kotoruga birin ekin ele dalilder bolbosa, taamay keskin dalilder jok. Muna bizde dele ıyık Kur'andy mykty bilgen dalay kırgız alımdary ötken, birok takwalyktary jol berbey kotoruşkan emesdir. Demek bul jagынан alganda biz dele kotormok emesbiz. Tömönkü jüýeli sebepler bizde da kotoruga argasız kıldı. Birincisi, Allah'nın kitebi üçin kızmat kıluu. Ekinci, tüp nuskany düşünböy, ıyık Kur'anda düşürilgen jakşylykka çakırıp, jamandyktan kaytargan buyruklar menen tyýuu saluulарды okubay, je ukbay, bu dünýeden gözü ötüp jatkan adamlardyň sanynyň köpdügi. Alemi bilgenler bilbegenlerge düşündürüp, jetkirүү ar bir musulmandyň parzı. Üçüncüsü, bizge çeýinki kotormalarda ıyık tüp nuskada berilbegen sözlerden köp orun alışı. Şonduktan ar bir ayatty öz özünçe Arapçasındagıday, tüp nuskadagıday kılıp, başka söz goşboston kotoruga basım jasadyk. Alemi düşündürmelerdi özünçe bölüp, ıldy jagına berүүge hareket kıldyk. Basa biz katardagy insanbız. Andyktan abdan tak degenden takır alysbız. Demek bizdin emgekten katalaryn görsetip, jyluu eskertүүлөр jana pikirler bolorun kütöbüz. Dördüncüsü, ıyık Kur'andyň kotormosu kadimgide suuda buyumuna aylanyp ketkeni.
Beşinçisi, uluu emgekтерди жасоодо жамаат менен болуу. Бул улуу эмгекти аркалаганда биз да атайын жамаат болуп аракеттендик жана анын жемишин терең байкадык. Андыктан бирин дебей ынтымакта чогуу иш аракет жасоого чакыраар элек. Котормочулардан. Мээримдүү, ырайымдуу Алланын аты менен. Бардык ааламды жараткан Аллага мактоолор жана пайгамбарлардын эң акыркысына салават жана саламдарыбыз болсун. Бул эмгектин ийгиликтүү аякташына Алла Таалага шүгүр кылып, берекелүү иштин сообунан өзү бизди кургалтырбосун суранабыз. Кийин ушул эмгекти жарыкка чыгышына каражат бөлүп берген инсанга чоң ыраазычылыгыбызды билдирип, бизге ислам динине жана бардык мусулмандарга тийгизген пайдасы үчүн ага Алла жакшы соопторун берүүсүн сурайбыз. Ошондой эле бул эмгекти түп нускадан которуп, басууга даярдаган биздин бир туугандарыбызга Алла Таала сообун берсин. Негизги түшүндүрмө. Ыйык Куранды окуган инсан төмөндөгүлөргө көңүл буруусу зарыл. Куран дегендин өзү бул кагаз бетиндеги араб тилиндеги түп нускасынын ыйык тексти. Бул сөз Алла Тааладан анын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга андан Асим аркылуу Хафстын айтуусу менен бизге жеткирилген. Ага алдынан да, артынан да эч кандай бекер туура эместик келбейт. Анткени ал даанышмандык жана мактоо, алкоо ээси тарабынан түшүрүлгөн. Ал эми тексттин маанисинин кыргызча котормосун алсак, ал арабча тексти менен бир бетке берилген. Аны биз Куран деп атообуз дурус болбойт. Себеби ал Курандын маанисинин котормосу. Ал адам баласынын сөзүнөн, кыргыз тилин, анын эрежелерин, ким которгондугун жана ошол котормочунун аяттардын чыныгы маанилерин түшүнүү деңгээлин эске алганда, алгылыктуу жагдайлар менен бирге каталыктар да кетиши мүмкүн. Кээ бир ойлорду айрымдар туура кабыл алып, айрым жагдайларда каршы чыгышы мүмкүн. Бирок Алла Тааладан түшкөн Куран сөздөрү кандайдыр бир өзгөртүүлөрдөн, алмаштыруулардан, кошумчалоо, алып салуулардан алыс жана андай болушу да мүмкүн эмес. Алла Таалага таянабыз. Ал бардык жакшылыктарга жеткирүүчү. Басып чыгаруучу 1427 хижри, 2006 милади. Биринчи сүрө Фатиха сүрөсү. Фатиха кыргызча мааниси бет ачар деген маанини билдирет. Меккеде түшүрүлгөн 7 аяттан турат. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Ааламдардын эгеси болгон Аллахка мактоо. Ал мээримдүү, ырайымдуу. Кыямат күндүн падышасы. Биз сага гана сыйынып, сенден гана жардам сурайбыз. Өзүң бизди туура жолго баштагын. Ошол сенин каарыңа калбагандар жана адашпагандарга өзүң тартуулаган жол.